Işgalcilerinin Nevbeteki canavar ucumu Cuma kunne keçer gecesi Raşistler Одессанын Сергеевка şehrinde yerleşken екі rahatlık bazası ve çok katlı mesken evini raketalarının ucum etti. Kurtarıcılar 20 elak olgan hakkında haber etti. Olar arasında bir bala var. Yaralangan 38 insan hekimlerinin nezaretinde buluna. Kurtarıcılar ev viraneleri altından 8 insanını çıkarıp oldu. Kurtarı operasyasında 100'den ziyade kurtarıcı iştirak etti. İyul'nın 2'sinde Odessa vilayetinde Rus hücumunun kurbanlarını anmak için matem ilan etildi. Belli olganına göre raşistler Odessa vilayetine da 60 seneleri yapılgan X-22 raketalarının hücum etti. Onun tek harbi kısmı 1 tonnаны teşkil etti. Наша протиповітряна оборона є саме протиповітряною обороною. Сьогодні нам в Україні потрібна протиракетна система. Такі системи є у наших країн, союзників та партнерів. І вкотре звертаємось до них. Щонайшвидше надати Україні таку допомогу. Щоб жодна російська ракета більше не падала на голову мирного українського населення. Щоб не вмирали наші діти. Raşistler Kramatorsk yönelişinde ateş açı başladı. Lysachansk şehrinin Jenibove garbında ordumuzni qırşabga almaga tırışa. Baştapta bildirgenlerine göre Ruslar Lugansk vilayetini tolusinen zapt etmege istey. Lakin düşman yakın vaqtda Bakhmuttan Lysachanskka yolunu öz nezareti altına almak için ilerilemege niyetleni. İşgalciler bunu yapsa, Ukrayna mayıcılarını silah teslim etilmez. Ukrayna askerleri bu yolga düşman hücumunu urup kaytardı. На Бахмутському напрямку противник обстрілює із артилерії райони населених пунктів Берестове, Яковлівка, Відродження, Майорськ та Вугледарської ТЕС. Намагається покращити тактичне положення у напрямку населеного пункту Покровське. Успіху немає. Raşistler Zmiyini adasından kaçkanı vakit Moskva kreyserinin erkeni gibi elak olmaması için Rus aviatsiyasını celp etti. Bunu Defense Express adlı harbi neşriyatı öz menbalarına atifeti bildirdi. Olarının malumatına göre Ukrayna ordusu Zmiyini adasını hücum etken son kalgan Rus işgalcileri andan kaça bilmesi için Rus ordusu Raptor adlı 2 patrul kater, 1 desant kateri, 2 bukser ve 9 helikopterini celp etmege mecbur oldu. Raşistler kaçkanı vakit 20 qırıcı uçak olarını koru edi. Kırımның garbi yalısı üstünde bulungan da 3 uçak vaziyetini nezaret etedi. Pivden operativ komandalığında kaydetkenlerine göre Zmiyini adasında Ukrayna bayrağı da ko'tarilmegeni için anda operatsiya yakunlanmadi. Şimdilik adada ve etrafında istihbarat işleri o'tkazildi. В глобальному військовому сенсі це означає, що та протиповітряна оборона, яку вони там влаштували для захисту свого корабельного складу, який перебуває в північно-західній частині Чорного моря, вже не буде працювати на захист їх кораблів, тому їх кораблі стають більш ураженими. Крім того, там знищено і реактивні системи залпового вогню, і іншу зброю ураження, якою вони планували або прикривати свою десантну операцію, або наносити удари по узбережжю південному. Teşvik açılarının işi yürüşmedi. Rus istilacıları işgal etilgen Herson'dan Ahmedjitke birinci kere ketecek avtobusqa yolcularını toplap olamadı. Ruslar butun 30 biletini satqanının maqtandı, ama iyulның birinde er taraftan Z tariflerinin belgilengen avtobus aman-aman boş olup yolga çıktı. Fevralның 24'ne kadar olğanı gibi yolcularını tek Kırım ve Herson vilayeti arasındaki memuri sınırga alıp keteler. İşgalcilerinin sözde sınır geçtinde insanlarının şeylerini teşkirgen son ular biraz jayav yürüp başka avtobusqa mine. Zmiyini adasında olup geçkeninden sebep düşüncege daldılar. İşgalciler köprü üstünde koyu tutun tarqatılganının videosunu çekken Kiriç sakinlerini pek korkuttu. Beyaz tutun Tuzla adası civarında görüngen. Bunun sebeplerini Kırım'dan işgalciler yolbaşçısı Sergey Aksyonov strategik obyekte talimler keçirilmesinden anlattı. Sözleri inandırıcı duyulmasa da o kanunsuz kurulgan köprü için iç tehlike yok olganını kaydetip vaziyet nezaret etildi dedi.
Рус дезертирлері Арабат беленден кечіп Қырымға қача. Бұны Украина мұдафа назерлігінен баш истихбарат идаресі білдіре. Херсон вилетіндегі жебеден қачқан рус арбелеріні ишғал етілген Калыневка койынде қайдеттілер. Ерлі сәкенлер айтқанына көре, рус арби урбасыны кейген қачақ аскерлер 18-20 яшындадыр. Олар бір евден дегер евге барып аш су қыдыра. Олардан бірі яраланған. Украина истихбаратының малыматына көре ишғалжылерді уч Калашников автоматы бар. Олар Қырым тарафына тегге әрекет ете, чөнки күндіз сақланалар. Херсон вилетінде рус қачақ аскерлеріні сық-сық қайдетелер. Истихбаратчылар айтқанына көре, ишғалжылер Украина артиллерия системаларынан уджум етіліп, чоқ қайып қоғырағаны үшін қача. Рашистлер арасында Арабат беленден кечіп, Қырымға ел телекесіз ве сыналған оларақ сайылы. Авропа бірлігінің байрағына юқары шура залына алып кірділер. Халық депутатлары ве мемурлар оны гүрделі алғышларынан қаршылап алды. Шуқынден башлап Авропа бірлігі байрағы Украинаның мавы сары кетені янында тұрajaqtыр. Президент Володимир Зеленский, парламент спикері Руслан Стефанчук ве үкімет елбасшысы Денис Шмыгалнен берабер Украина Авропа бірлігінің азасы олмасы үшін бұтын акимиет темсілжілерінің бірлешмесі аққанда биянатны имзалады. Девлет елбасшысы қайдеткеніне көре, Украина шымды женк мейданында сечкен қиметлері ве Авропа елесінде бұлынма аққаны құрчылай ве мұтлақа еңер деді. Ми були згуртовані так само, як заради нашої оборони. Ми діяли у єдності, так само, як для захисту нашої держави, нашої землі. Ми не зупинялись ні на мить, поки Європейська Рада не ухвалила позитивне рішення. Так само, як не зупинимось ні на мить, поки не здобудемо перемогу України. Украинаға Авропа бірлігіне яқынлашмақ үшін қабаржылықнен күрешіні арттырып, олигархларынан тесіріні эксілтіп, матбуат васталары аққында қанунны қабыл етмек керек деді Авропа комиссиясының президенті Урсула фон дер Ляйен Украина парламентіне япқан видео мұражатында. Путінське військо і далі вбиває ваших братів і сестер. Вони і далі окуповують вашу землю, вони крадуть ваше зерно і руйнують ваші міста. Ви боронитеся дуже сміливо. Європа стоятиме за Україну стільки, скільки треба. Ми не спочинемо, поки ви не переможете ворога.